Noni lito marideng la kay sinang lipon la kay big breaking news. Di sama nung tula pente hawar kimi ada nung kikim bom adolong. Amu ke bangbe antek na kekla. Bangsa amu ke bangbe ko abjulong si. DDYC mate. Di sama Development Youth Committee ahin ber adim long am humrida. Non nilito marideng laki si big breaking news nang lelaki di sama nong tula pen hawar kimi ada kidon bom madolong amu ke bangbe kaceman. Bangsa puthak di sama Development Youth Committee hin pen adim longan humridam. Bangsa mu ke bangbe iri pen sitame vung plang un lapen de simen ke pajum dia joksi lason ke man pusi DDYC asong hin pen akoipi. Lapen te nonomat padel de pin pen mistri do anstame la lap nangi pusi DDYC hin pen kontraktor pan chuni ripon pado. Tuthon nang litum han pachini pon tule thorlo nili tum hindeng tuthon nang litule si big breaking news lake disema nong tu lapen te hawar kimi kacheleng atau waralong ke don bom adolong amu ke bang be kaceman. Laso puthak arjulong si di sama Development Youth Committee hin pen ade melongan humridam lapen bangso keceman lagi iri pen